nere mala na me we ke yene diala content bar wani lingwa sama biya kamal kan Nuer online TV channel bana rache katin content lat karodian kan kono ni amre rwandi ala kono bana lat gwasame an wala shankaro kapairo ronkin dangro jandangro de bakal bar wani kono lat karodian re wi ke so sudan bana killing keri pontin balinga jan gwasame biga la breaking news ne tin kono lat karodian re dwaran bana rache kamadan en chagor gwasame ke ga ta dana chikume spilayo chikana ngok pinke je ke chikana laten walle bana jeling ere report kana me banya ngaje gwanu te ka kurm chitwo ka kurmo twoga are lo ka shin manana ngai kona ga kurmo bana focus kamandana inshallah da kuma spilayo kana ten kona lat karodian kenyam victory ka kuma spilayo kenyam kuma spilayo leda ko bi wesa sudan betakamal re wishin binami ci bolshar ngane kendial chara re alakan wo bi ken chonkel ke kuma spilayo ere report kana me milin kona me bana roy ketin kona lat karodian gorano jin bi channel bi nyaane de ko ken ko de la riti de kan chama shup gonden kon gor kon ken wo de ko ten ke pore chalat gwasame ke lere dana chalat men ban linkel ke chalat ne ideal ke jen gwasame eno shikur cherum no gwaz dan kurunwa ko kurmo chalat do we gwa ke kuma spilayo en kurmo no poinde wa gwa yelong shikur mi je ko chi kuma spile ayo chenedin kontila deni assess pdf chaga tolrar doran shal ke yai tetet ko kuma spilayo ala che gol dial chako firing kuma spilayo kenyam chikan kuma sspdf chikane jako be kaka ka kore wayu gana yutal rage igana kapan dial ga kan kanop ka jodan chalat chigad bur share chikan jom ga kana lat no ano situation down there which in binami alo junte dian werdial ko en kore me mi chitwoga chewe je ka kon we gwa wo kona gwa jen mi shiane no charwa inte wan chakalat ke media ka ta dana len marin ke je dino bien victor ne tin lat ko ren bien kaling chigadbur shadial charin update ano telum lari wo kona gwa ano situation dan ma lero den teme tele korek ngana kon ku ka focus re ko dan le rode tele kala rek cha gos ken dia cha ga kap chwa dier ka nei chikana lat ngana tin kon la ngani bor share kala re wona na chigrin moy kamat kelmidit ka chigrin commit ano bikan lat de lat ke kwi ko de wi dara won yam bikan de lat ka lwangen kelu ka char en kelu cha jo mo cha jala de kan chikala den tele mi nang ne jok wonne ko won yam gang ne wich kanong ne mal re wich gang ne civiliani ka gang ne bon kume ko da me we ko won yam chebe pe karwa da ka bur ke ga jongle ba we re we ke juba chere men ngai kondiale kwane diale jogono ne kuma kirmi yadi te ka kanmi kana kach mabane dial baje chot widian antama men ba chot widun jene kuma sspdf lat kan cash ni no eno te ka widi kana kap kai kana je nuwari biya ngaje no ka ground we are victorious ka ground katilat ke ka social media kuma ka cash ni jen menen yan shiga welik ko kan chagarot pinkan dial chikume spilayo chagwa dial chaga kap ka jo chala da kuma gwasme chikon dial ngach chiga rajen wo gor kono bikan goto man bikan kap goto kono akaf kuma spilayo bay ko jogono ne tilat kan kan dial ka cash ni tilet ken ka kalet ken ga neken gor kono blodian betet batel tong miatin
mission to continent moraik first by president Dr. Machar or South Sudan betekamal kana our mission is still very clear can just pilay dial jene unity ke unity dan tere wi ka ko bajatin unity ka uror jatin unity ka lankan bajatin kuna ka wonyam so kune ye recognize gwan wonene lana kel ka woyne dictator interview kwam mala kirmi yadi join je wi kwam de chonga kel ka kweran ka chana je demane no first by president alwin keje na me mila rode mi de ndi ala ngach no kume SPLA won tam right corner tin yam kadidial ko kume yadwal ajen menen yan tam te to ngwana ikan kelef mal ngwana ikan kelef wona kam lat kam ka ki nya ba lat ka gwaden be wona committee den kono kwa ngare wiki juba tarien keli wa kach tigoro chigi chabdu ni gane shep gor no bi gana bi kan karwai keja kuma da fama char chetel wey ma ba jigje ko jen chawo da kef ke le tet bodi al chaka kep right now ka to kelen tama akir mi hadit mu ngot kuin season no da fama char ba ngore te jen nge jen no naga na rode jen kana je kwara dial ngayen me jega shala da kirma yadit yandial koninten paywa ano kim yadi temi jeng mu chep gwan mo kwanya natin office de en kirma yadit te garam jiga na kwany pami ko na kwanyo ka committee din cha kwany rama cha kwanya ramishiliu chiliu no wal na karwan mishiwa wudi shit man cha kwany won mi shala misor Stewart Sorobo Budia kawodo mi chala da kirmi yadit ya ja point karib to peace agreement leadership nan pa committee ne ka pa ka kwany ka je kuma SPLA yo ta gagraten taye ka ngejina chekir mi yadit ya nyoga apologize ko charami chilu cha kwany meti na rodi na ngumu kwany kire wura michiliwo da chit ko kujeje kene den kono to ko chodo mo kuikana la pekan karami gana kwany randomly rami cha ngech ajana nyudo chukum kem yadi ta corrupt ya corruption mi di ta jalat rama cha kwany rami chi yere jen ka cha kwany ya kwar wonu shala Mr. Stewart Sorobo Budia chikin yadi da kwany ka ramchi le kwaile ngai ka kore eno rammo ramchi yede jien ngam babel re kum ga kirma yadit mo kwany ka ramimo mishili re kum ka ye kwer chikari polar no kani era randu dien me kana lat kani chiga miste kana lat ka queen dien ka ramchi yede jien ajan ta dan let kirma yadit kaja order me milin kono me order kirmi yadit ka bukono ngaje no ken committee tin kono kwanya kir chiwo pelen wo jitana ti yeken chiga jenten so melare ke liwa kaj so ne me di yen chuta ngitin no kir charam chilu che kwanya la kwar ajen mona ko kir chetel wang chetel shap changa kume chedelo ngut ko moro ajeje kwara muje wi kwamba mu kwamben ko ki first by president Dr. Machar malab main topic kamenya wacha kon ko kwire keje Dr. Machar chodo komine wala no ba mal bejeno ajala kwera spelayo kajan la hop dun South Sudan keliu ne cha yana kirmi yadit te kim yadit ya mistake cha jamet ami mamma normal la national dialogue la ja chol ni chianga no na te kamal cha dan mar kel kondial cha na ben ka table ban mal ban jalat be kim yadit be delay men be jalat bare ko ken be ka create logo bi mal be ben ka ja ajan let kirmi yadit de ni chiang tel ma dien me la den kir
baro dan ti jeno nena ka kironga ko der ngot ko ba wonyam ere ti jeg dial lereti kirma yadi charo long ko der wonyam bana ngadi mishir kana me kondial ano kir cherong ko der rwech kir chiram loro da ko berwe ko tin jalat kadi jek te be ti chigwano de na wonyam tin murai ko na tema ko to wore wiki jongle ster jen ko kozo ngane jen o juba cha jaga kareo kama nongo ba jaga kareo ngu o che goro be dar kama char be jelun o che no no jen ba mal be lat ka do dana gor ka jaga ja ajen konya committee ko bi kana ne konde bi kuin kwar bi kana lat je kwanya men Stephen Parkol interim chairman men chi de fakki ta tiachi wo ko mun ekir mi yadi right now focus ke le take first by president and Omar Benidi ray which kasa Sudan meje kir mi yadi cha fail ko be mal be jeno ngajen mukula take twani di alati len kon kame an walle be da ngajen wona ne ci kume Dr. Machar chicken dorashal ke UI ano shaje keveken ka dorwe ke ko teoria ka luri ge ke juba ba ka ku ka advance ko be ka we re we ke juba na me report me le rode me de dial tikangitin ka me dana le rode te ka me dien me sha nyok me lat ka ne dial te re we nore tinje ti ayitin te kel ge kirme yadi ka banke ku ma spela yo pin ya ga jogo no yen sharu dun gwich bien te ledien ka wartin ledien ka kanetin konti la janglen kon la de ines PDF shabine kon la ken ke chaganen man yam man shabu compete ke je ka kuma spela yo jene kuma spela yo telega salaries kan ka makap ka yo na wal ne ka mechi ron kin dangra wudo wal joke chop mechi kor mechi tuok tel kuma spela yo mechi dor makaf ka tede kuga survive katedian alaken wal SSPDF kapkan ka yo kami yanen yan bene kon let kan ka teken ka da ka bene kon la bene jane ni yun pomles kan ka teken ka da ka bene lat ka ne kon kula tiay ne kan ne de ala kon yeti ay den we kum kem yadit mi jinne ne ka tele ka bunni tele ka uniform ni chen kan bene ti chirat chen kan tay tay ne mejene ku ko compare ke kuma spela yo de jigno kuma spela yo ko kane de tele salare a changjel kan ka de pen jel kan ka ware ti dak o ngode ku kana tere chongwech bane den kono kwale chole kuma ngayen ben jel ga ke biya ngaje no Nuer kono ti tiatin kwa kir kwa support kan Nuer de tona panken mi jinu go yi ben ken kene ben jane tegen ga dek jang bene kien katogo jalkan ka mete pai kok jalkan ke buntu go jalkan ke komuntu go uniform ken to go kandial me jene go jen weriten kono jittai nere kono kwa kirmayed kwa le support mi jene go yin ken jeka kandial goro bitur ken buga dak ne de tiai ka panal telan wore ka jikeng ne de tiai unit state ne de tiai ka jongle kene konde ku kirmi yadi mi jene guyen ka ciedenok kirmi yadi lerti chorian lot kaba ka mena gade tien re ku juba nanga koro na nyinge kuma silayo na madara la chong na madara gwa gwine wono magwa mulurode na mene der ka riek ka che chong amejek so jo me der we yene diala konti lenga rwayna gwasmen wo rwayna amray kono kuma silayo again the only party man biso Sudan bin nong mal ka bin nong kamugwa dem nen yana tam ni to man peace initiative balat ka more wiki juba kelar ke no balat ka Kenya zero ke leona mo go ni jen wo ba wina be jala nang medan ci anen cha declare kol manyan jugo no to man peace initiative is dead so to dia to ko ya la wudo money antara ina gane gujino lel kan la cover anyok gwan mashika boy ko de kan kuma spela yo de kan joj ngai konin dang barote changuna pol nang rai ka jongle joge de ne SSPD no che kam nin dang baro kwa all the control area tin cha ke kuma spela yo kwa ka ke kan dia kwa capture tama to kon kan dang de tama
inin ken chi to ka kan zero place kana kap kuma kirmi yadi tel gwati kan ka kaf kai kana kai ni ko bawo kan bum ka jamnen ya ko kol manyang jugwe la da men mobilization ne are wuji chalga mo jongle ko jenne bi kan te kana ite bokur bi te ngane jande bo li kur kwa gala gang position ken yen ngaje no na me tare ke liwa ka keke en juba be fail ka gwaden be majiti espera yo bi kana dil kap no kana ke lokana te kon ke different front jongle akel wo kon ke Equatoria jatin goto ngwante ke tende de namal kai ke juba so right now lero de mentame wo ba juba ya kaf by any mean enimi sikir miadit jamal do dien mo do dien che le guch ke chero do yu kwam e che dar ma char che declare wo be la kwer me yana gu yen juba right now che te kamal and where kon cha kwandio chikondial nin they are trying so hard no they can convince no kon quick yadit ko de ko gor but kaini ken chiga barara wal teram ko gor re len kon let kenka bigo ko da ka nene ko ne to matichi dier kan ne dial kon rai kenka de ka na ne dier kan ne ken la je kare ne al bokana re lo kan siang ne da ne nasri kana bukan nasir chiga na buka fan gak bene dial na kan wore ka de ga be support ke jok kon de nyu no ko kon ite motel puch ke chi dier kan ne kon mala chun kon kel kan ne na ko kon nyu de no chi ko kon na tele kon mi chal ke humility tele kon mi chal ke no dier karara din mi chi be che jek chi kon dier chi man kon diala kon te garo fiji kam jende family ni kon dial tene tema angu mi chen kanen binimi anga tu ko mo e kir mi yadit tene de la je yala no na me e dak ma char barro re ki juba ka me dani gorgo na kaja yo kir mi yadit chulo de kulo kai ko gore dar ka tu kan diala me dak ma char yo do kulo lo wen we kan nak radio leken mugul de 2013 December 15 and 16 2013 e kwan wer kwala ne jere wiki juba jen kwala re jenon wer kon shunkel ga kir mi yadit sherken chikabat chigan diye kan wer kon ya naga kir she manaken gan manaken kon sha naga kir mi yadit yanen stermene wala chenge kador shal kame bor aponang the same stermene sha mek awude shal kame kir mi yadit lar kene no medan du 99 wan choro da buluch so mi ko kon ne tegala tok de jade kon char mani yene tin kon kel ga kir kanyog yen ba mi yene to la tok te gudun dien medan e chala da wuri shal kame Johnson lo wutet kana me malaro wo kon wo dornu wore a chenga diet kon chepal a chenga yang ke del ke duel chana ga chwat kan dial eventually sha happen ke chenga dan konen charge succeed a wun wam no dien men chal ke makal kol dia je kon dial nen so dialati ke di chare le ka kim yadi do balat ke negatin konen mo ke yo te ka tan wote chiblanya long ano ka ta dan len ngaro din ke je a jinnu bele da tema chala first by president ma char jiram danan chi tigde ke lew cha jelok ko ba mal be jeno re wika South Sudan a jen bu ga jare wiki juba te de re wiki juba ma kana mal kana jeno mamla jeno re ma cha te karek re ma cha te le rek re ma char te ka all this place te nagan werthen bada wayen were ngum ku yen re ma charu yen support go ko ana la silent kana ma jaten jiram ku ran silent we gore doro gwadan te ten ko gore no binak ma jin pon jen jiram dana jeng jen kiran de silent no jin bine ka jano gore jano aramu mo biram mo buke chonkel ko ngede jeno ba mu gabe jalat re kwarada ngai ko medan inshallah da jang eno nene SSPDF Chief of Defense Force Dr. Ponang yalare wonene kuma espela yo kan no wayami ba ka dil kap ka biga meken bikan ga saranda e ko shunken ka kui Dr. Machar reng machar kan yen ka juba e kan na chirwat a kan warbe de koruna na kaje a lokaje enemy shalar kan shwaro run difan ram jogno chiro de difan ram ma joga dor de ko te chiro difan de der bi ne jere dual bible nakten matika way madero defend you have to defend yourself ka kuje mo reng machar kan di Allah ka wida ti ba barartin ka be South Sudan ba jarwa ke ba mal ba jeno re ka South Sudan a jen malere na mo
mo na ngot pinkir mi yadit wai so Sudan ce bita ga malama na gwaji a jor ko ram no go na chuch kwala rieng je jen karwade so right now right kon tama ne re kon la elite ke je kieten marka ne re kon moja yu tele ji marka ken ji marka de chiga so Sudanese dial chiga citizen e ben jang cha de logo mana le de kir mi yadit jen mu ko ne tama kin wer chiga mission ko bi ni ka jang ji kana pel so korea na wo banani ke regime ba regime don kir mi yadit ka kuja mo viva SPLIO viva Dr. Machar report bi anang ajeno ruyai che pentet ka dan ka bana mo report bana ka linga gwaden be biata ka man